Wanchumurigeli wiyake gimana ndengo kwarigania asama ye chinsa isana ibere chabere chinsa isana ibere netakemo sitaliki ni 13 mwanchumurigeli mutinyino gatana gatatu mwaka w'ikirubere 2025 nemo bono nigongo chikomanya ningi kelikende tekobage gakorekana kurwa chinsemo buna basaki baito banyara ko bakoyatukana ko yakigaige gati yali tubwataso mu basobono nigabarayi balinda mwana inchi banyara ko bagokwanera buna ningi kelikia bete chinga kibale kogenda asense meli ya Homa Bay Nchengurukwa Innocent Onyango. Mwanchumurigili tigato chake kurwa sensemo ye bunge ya West Mugirango maega yabamenye bekenyerukiye mbonga ikegotoka sensemo ya Bugichora ime ya West Mugirango county ya Nyamira kurera amakongo akorentwa ekera chinguru cy'umuriro bwestima cyabura senseme yo bono nigo bare no mogoko cinga kibalenterwe transformenya bamenye abo nigo baerere buya gochiye gosibaira nerimbuya gochiya Asia BC yekegancha kelikia NGCDF kia ebunge ya West Mugirango asokobeko mukiana kwene kibuna chinguru echi machera nire nainde nonya nabo nigabamenye abo bagikeire ebikorwa byobo ibi bwechi waya chestima asenseme yo asibasabire serikali enyara ko baheke kurigereria ngane yo asoboikeranyo nalio estime yo ekobakonya itani wangoro kupita nyandoera kenyorogi itong mongolis lakini bona igo torese kenyorogi mbonga ase transforma ito yabe ko yugweru no mote ikaba ke go sarika ase chigwikivere chaitire lakini asobia di tukekere umuto iyo nyugwerete tugakwana no muchumbe Steve Mugaka tukamotebia twanyorire michando gaige mbonga akaira atwa itukelike gima aba chibundi chigacha mambiaye chigache kene chigatokonya transforme yabeire paka twa roriro muriro bona ige mbonga kurwa umaega nigo twachandika senge kekenene etinga ntubwate gaige estima sabantu baito bare gosia nigo baguchandika mono sana chisimia abantu bagasinyo sibago chacheri lakini asiri tukori rero nigo tugwakira muchumbo itombia mono asiga akorire mpaka rentire estime ya abantu baito bansire kororera buya igo nigo tugwaka mbia mono sana bone gantu bwati muriro uchakira mbonga paka geta na abandi bagajandi bakasalie transformer yarenga arige tionko nero bagasalia paka bone kairwa na ndi twanya korora muriro paka bone nabo tuchandike ngenje kabure abantu mbara orobo nabo batujandire mono bagocha bakora ukarapati estima mbonga gaiga paka kwanya estima nande sarigete abantu buna batujandire buna bono gaiga mbonga bachite bakaibo no bono igwaya kwenda geta kurwe mbonga paka geta igwaya ya estima asama dieta ne koruko kansorere nyakundi kenyorokiane na ige mbonga yango ditangani koirari bagadi ogwakero mwishimiwa Steve Mugaka mwishimiwa West Mugirango seito gaiga gato konyete sana anene kero to kororange transforme kere koros ekorusi ukoruase terigocha yairana ye kwanda yasira pio modero yo blackout yaba area yo egwaya nere rusiri mata era ini goika pakageta aba ibajete botuko karanje gaki atororere gosena nyare amone transforme yatebwe karegetionko mate aiga konye goto chandegete baroba bwate chindagire babegete chi fridge chiasareka igontu achandeka sana sarantu anyore tenene sana nebi bya twari korora nainde ngo homoishimiwa Steve Mugaka twamwira nerimbi yamano homoishimiwa Mugaka twamuboliri karanje asa konyara tema tobekere waye yende abaibi baibete njama lieda na ngoro gucharsi nyandika wono yoruseni enkanigere ga mbonga nimbwata gatinga ga gestima muna kurugese kagenda lakini akaro twa akobisi ya CDF umwezi muna asugurugete bwangu sana na koira ni estime mara moja mnabona igando jinganda mwakire ngambe yamono Mwanchumurigili tigaturbo gichora turagende go ikase county ya Nairobi asoko boli gwa bono kwa rure
ochia segesa kukyo mugusigo cha sobwamo eligosirana wetera sebyombe bune enchire moyo kwegendelia buya asogima bwabo kuboli gukonigo kwarurwe nabarayi nabo igona babwatani bekyombe kyanya kyamukia asebara wano munyakirogo bokorwa Edwin Mogere na nigo banyareko bagotebe bitambukiro bambeire bakobeka sobwamo kuikabanyareko bakogore basi yakabere eyo barachikoba bakogendelia sogwe konya asobwamo. Samarie tanguru kwa Edwin Mogere Kionga Korwe Kionga Village Nyalibali Masaba constituency Kiamo kama ward. Aigani ndina baraibai kiombe gikoro kunya kiomakia CBO ekifo malikia alekoro kwa na kiomakia welfare, lakini kada tu realizing a membership yetu ya kinire tukateba tigebe CBO nalira nyare go cover kinid chonsi gosoko kani wonsi kulikolese a community ese tokuru osene estomenyete ekiombeke ogia chagete mwaka bwe chiribubere ne yemo 2001 and in the normal konga no tubwate one of the founder members gaiga ule mona into ku Jackson mu chama karani yoroko boko nega kwa bolio na uba chagete kada bagumera na Liur Park bagateba yaya libaga abantu baito amatanga akoba tuange akuminyoka nabarai tuange akuminyoka negisani ese bijije stomenyete tiga tuchakege ntugikobeka abantu baitamo elindo bonkere bwabere twabwatirana kiombe kege gachakoba formally registered omwaka bwechiribubere na 12 nalikiali kitu tukanyole certificate kurwesa Ruaraka constituency because abantu abange Nairobi bamenyete tukarudendo beso boga kini kenyoro gajago kutwara chingu bona bwaba bange bayo bakaba members ekagarabone karatwanya oranga some things ndurigo jitweigwane sababu tura abantu bekenyoreka nabongo kwana onyoyo isoja tatato mintu tako ngigu na bararanga naki the point ya kwana tjiet moto tukatebege ntoka tukale yikiombe gitu tikatobeka abantu bakorararia isiko the 238 members bali bara active batemire se bale konyara lakini muizo kwa jamu beko koboko yona bokonya mwatukiniri na intogende kwange kemo ne kende abantu bamintumba jiko saberera yatoka. We are empowering ourselves. Government yende yo basanda kini yekiombe ebe the same. Abantu ba feelinga equality ne roro imuna na kolera oyo minto moina noyo moino ganta maitne na bana mo kolera enjire yue na bekiombe gego kongana andike gendere na andike suke mutu atambe. Kyaba gusi tokobwaterana bali ese more bali abakamororo musirane. Engmangana ali abantu bakanyole no bokongu abantu bange akumyoka nekisani para yatuka ne epara mo bloget ne bicha mo gutara ne ronga gakitokonye ebimbia sira abantu baminto njwamo twale biombe mechandende yonsi yerabe raisi na bokonye na magenda ndo murata ke kokora gara raisi goikera ne senyenjo there is strength in numbers una natieka gokwana segete ya nyakiamo kya mwanchumo ligelekera tugotigana nero nigobono yobwateganga yokoligie kirugo kyo MCA kurwa se wodi ya sengera bosoti gurunga jare nyameri nigonera tebire nerebuya abarayi goikera nikira cyabo kiri balire tabana inchi chinga kiche campaign gagukwa na sensemo ya sameta chinga kichukumirana eliokobanga buna bago chakia campaign cyabo lituko lyalera sebunge ya machoge chache ngonyameli amotogiri umurayi bwekyama kya Jubilee osomokonyi bwekyama kya Jubilee Fred Matiang'i asegasiya yengiya akorerete chinga ki alenga suburayi njugo jakokora amangana atatu bono ndigete kubate inga lituko lyalero ntubwate umoyiko monene bomachoge chache oito kole tokorokanga operation linda maria mumaite na gusiga iga we have a privilege yakipeke ru mwana itu okoegwa eticket ndeze kwa kishira abantu itungana okoegwa eticket united opposition ekiagera tali to mwanje tuna bagusi gasiria kolete for instance gasia kolete karalenga ase nini information enga nairo turusiti analog akatuira digital mumanyete genta akolete keralenge the transformation ya kolete keralenge education amate mutu ale kokanyaka tu agokora KCB twaganya mpaka akaratu akole Christmas na lia matemo ago chakosoka but he did within a week
na chenjeti amangana yechigali chiachali ko baliuka boni kalinde yonse onye mokoro chali chipasi chesukulu echibekire rangi ya yero eli ni initiative y'umweshimiwa Fred Okengo Matiang'i genda ase ntile na kolete gasingia akarenda mangananga by Kenya build Kenya chibese chingi cha kwenda isiko bokuruminga nechanga tutukora kubutisi chisiko. Yet we have industries here, we have abana ba yutubale youth bakoligas basuna chianga so that revenue nandera na Kenya so injini mplata muna chare kunonga nyame koteba nga Matiang'i naise bono lero ngunju kana turubwa choke cha chinonsi koteba abantu nga Matiang'i niki akolire na ande monument to Matiang'i agenda sikari kichira tane koteba kusiga ntubono tutule kusiga kubona abantu ntubono ntumotegete kusi on behalf of him ntubono tokobera akatukwana n'abantu bali sawa tigatori chinseme cy'umubunge Okiharu Ndindi Nyoro magega yokoralia goswase kiama kia People's Party of Kenya kinandikimanyikanite na PPK ukwanire unanache kora serikali yenya yuara soya abisi gosera so abisi elio kobeka ense mwenye faida kurwase kegancha kia NSSF eligosire sekta yogotenera oborwalia imense korengana na Ndindi gwetani chibirioni ya merongene nigo chirache korwa asekeganche kyo eligokonya asuborwalia ndigo Ndindi nigaya kwanetaya ekera ali koralia gosari kurwe nkwana yaye yokoro kyo kunganya kwaye kurwa asekiama kia UDA. Whatever name you call it, the previous one of NHIF and the current one. And whatever we say, whatever we promise, the point of the matter is that there is a funding gap. And my proposal is as follows, that starting the year 2028, the amount of money Kenyans are contributing into NSSF, ili pensions, ya retirement, we have that percentage. We reduce it by 50%. That extra 50% reduction goes into healthcare. And that will add into our healthcare system an extra 40 billion shillings. Abayo itapea wa Kenya afya mwafaka na yenye hawatakuwa narudi kwa mfuko kukulipa. Baraiba linda mwananchi bakoragwa n'umuwakili Faith Odhiambo n'umubunge bw'ensemo ye bunge ya Embakasi Stibabu Wino nigo bamochiri okoboko gwe serikali kubwatekana n'ikiburaburu ekyo kyakolekana asensemo ye county ya Homa Bay. Mwakili Odhiambo nigo araire bose umiranete na birobyo ase barachinga kibare kogenda ase county iyo eli kogenderelia okumanyekana wa siasa ya linda mwananchi. Took over major highways and attacked motorists at several points including Nyangweso, Olare, Rangwe, Oyugis, Rodi, Mbita, and Sindo amongst others. For the avoidance of doubt that the state was fully complicit on this wave of terror, several of our vehicles were hauled stones and other projectiles by terrorists standing just 200 meters away from a police block at Rangwe. Evidently, the police were not interested in stopping the real criminals. They only wanted to make sure that we were unable to defend ourselves when attacked. To Kenyans, we want to inform you that yesterday, as you are aware, we encountered some occupational hazards as we were going to Homa Bay. But what is so surprising is the manner in which the attacks from goons were organized by elected leaders in this country. I want to tell this nation and assure Kenyans and the great people of Homa Bay County that come 2027, one Kaluma, Peter Kaluma, comrade here and myself will ensure that Peter Kaluma goes home, and we are going to support one Isaiah Ogwe, who will be the next member of parliament for Homa Bay.
Mchumuligereria mubungo iyo wembakasi stigatebire nga occupational hazards yani nga mechando baiteretekera bari mirimo yabo ikiombe ky'abasubati abatakanwa nigo bonogia sabire siasa yo murembe gokorekana imense nabo igo basabire abasubati konyara ko babakora kinga cy'abasamasabu kinga kiki cy'asiasa siasa abarayabu nigo boigo bakwanire igoro yo gotigara bare batakanwa kubwatekana n'ikiburaburu cyakorekanete amatukaitete. Naona hapa wengine sababu ya waume wao kufa ni kwa sababu ya hiyo mchafuko. Na kwa hivyo pia hatutaki kupata wajane wengine. Wakati kumechafuka ni waume wazee ndio wanaenda kupigana vita. Na tunatoa onyo kubwa sana kama wake wa Mungu tukiwa na ujasiri leo ya kwamba yeyote ambao analeta siasa ya chuki tunazima tu sauti yake kwa magoti haya na tunaizimia hapa Kiroboni. Na tunataka kuwaambia kwanza hapa Nakuru hakutachafuka. Kwanza nchi ya Kenya hii hakuna vita, na kila mama, wewe kiongozi, ninajua uko na watoto, ni uchungu kupoteza mtoto kwa sababu ya mchafuko wa amani. Tokeni na mtorokee siasa mbaya, msiitanishwe na wale ambao wanataka kuleta vita. Nchi ya Kenya ni nchi ya Mungu. Haipelekwi na siasa ya matusi. Tunapenda kupelekwa na neno la Mungu, na sisi tunaongozwa na Mungu aliye hai. Na tunasema tunataka amani kwa sababu Mungu anapenda amani. Abateneri b'oburendi kurwa se county ya Kitui bakoragwa no commissioner utene Torogongo bw'iki county cia Mocha Jacob Ranguma nigo barireira yo gucia kurenda bamenyi nebimeri byabo kurwa aseliororoche eliria beire gati yabo n'abamenyi bensemo ya Northeastern abo bagotuga kingamia ecia samatukamaga ciabere kigosaga nemigondo yabo na koirera liororoche gukina. Ranguma boigo nigo aenekeire buna serikali nigo yalikira abanyanyimbo gwetani kimisato nemerongene abo ba National Police Service iliyogotinya obulendi ya sensemeyo. Msijaribu vingine. Njia ni ile moja. Watu ambao wako hapo Inyali sio watu ambao wanatakia hii nchi usalama. Watu wale ambao walivunja wakaua watoto wetu Garissa University walitoka hapo. Serikali inajua vizuri watu wale walienda pale Westlands wakapiga huko, walitracewa hapo Inyali. Inyali ni mahali mbaya, lazima ishughulikiwe na serikali, na tunaomba wakumbuke hiyo mpaka yote. Ile iko Kitui South kwangu, ile iko Kitui East hapa kwa Mbai, ile iko pale Kitui Mwingi Central na hapo Mwingi North. Tunataka ishughulikiwe yote. Na tukasema ngambo ile watu wanyang'anywe bunduki haramu, na hiyo kazi inaendelea. Hiyo si kumaanisha kwamba tunaelewa vile inaendelea. Lakini mimi nataka kuambia nyinyi kitu moja. Mimi nimekaa hapa na nyinyi hapa, tumekuwa Tuambui hapa, iya kina Musenge, tumeenda mpaka Nguaniwa, tumeingia Makuka, Damsa, huku kote nimeingia. Na shida moja iko hapa. To work hand in hand with your leaders, kuhakikisha ya kwamba hili eneo liko na amani, na hasa wakati huu tunaelekea kupanda, hiyo wanyama wafugaji wasije wakaleta vitu yao kwa wakulima kuja kuharibu mashamba. Na hiyo ni kazi ya DC na watu yake na security team, kila mundu atethie. Tokorwa Kitui hwetani abantu kiri bubere nigo bono basiri ubima bwabo kubwatekana no gwateka kuburwire bwa Ebola imeyense ya DRC Congo. Ekiombe kyobachene imeyobo ikobwense nigo kyaruro gosaba ikiserikali kubwaterana iliyokurwania uburwire bwa Ebola. When the Ebola started, I think it was late, in terms of the, identifying the outbreak. Well, the surveillance system is really broken because of the conflict in that area. So we are not surprised. I would also say these are official figures, but the actual figures might be even more than that. So all of us, when this outbreak started, we said this is going to surpass all the other outbreaks. They have a much greater chance of survival, but still we're seeing the sorts of case fatality rates that are very worrying. The data is always a little bit unsure, but probably around 45%, which means close to half of people who are being infected that we have recorded are dying. When the Ebola started, I think it was late, in terms of the, identifying the outbreak. Well, the surveillance system is really broken because of the conflict
ya kurwa sorobot yoruo igoro yo kurwa ni oborwere bwa Ebola me yense ya DRC Congo no tokorera maya yechinsa isano ibere nchengoro kwa Innocent Onyango kukuganiria umugasumya. Eye Nensoko TV.